Kunqono webhoqa nami ngithi hawu bazalwane. Ngiyakuthatha libandla ukuthi vele asiboqa 15 minutes nje. Kwenda ukuthi uphile kahle. Akade thina baba eManyika siyabonga kakhulu baba kwasemkhathini wethu. Uyingcenye yethu egameni lika Jesu. Amen. Haleluya. Kundizuma. Uya kutozivusela utotishutha kawe. Haleluya. Ndoza emthandazo lena nga 4 o'clock ebandle lakhe bathandaza onke malanga. 4 to 6 mfundisi. Is it 4 to 6? Yes, your lordship. Onke malanga uyathandazisa ke. Angabajetha bale emthandazo kodwa abencane yani emthandazo. Buya ngeke usivusele Nkosi yami. Haleluya. Amen. Khona uNkulunkulu wethu. Kodwa usendani mfundi? Amen. Ngicale ngiyokubusela ingcebo yaNkulunkulu namhlanje ngayibeka athi ingcebo yaNkulunkulu. Nasecingweni ukuba ngilotship. Bazalwane bobabe nabomake labahloniphekile igaba sothi Shito babe. Ngingumntwana kaNkulunkulu nginibingelela nje. Ngingumntwana kaNkulunkulu nginibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngiyamthanda kakhulu Jesu. Lokhu ngente namuhla ngafika la emasonto ethu ayaye angene ngabonani. So ke namhla bengithandaze eHawana nemphane Nkosi. Ngase ngiyasho ukuthi cha ngoba nakushumayela mina vele ngishumayela sigaba lesithi ngathi cha mphane Nkosi ayibanjwe kuwe ngoba ngifuna ukuphuthuma le ubaba ejaji ngiyokhonda khona namuhla. Kodwa ke bazalwane kumbe lokunye kungaba sekuthelingi lapha nje ngoba ngidonswe ngiyona le ncebo yaNkulunkulu. Ingakhile kakhulu emoyeni. Mina lela khonda khona siyebo pastor sinabo reverend sineba priest. So ke ukhulume kakhulu ngendaba yempriest. Wekuthi uyini umpriest? Wathi nakachaza lo mpriest nalenkonzo lakayendabo. Ngemva umoya wami uphakama, ngemva ivuselelo. Wekuthi umpriest akayi kuyokwenda inkonzo ngoba eva kuvume emoyeni. Akayi ngoba kumbe umoya noma kodwa isejuti. Thina ngasenta lenkonzo lelo ngibuya kuyo nje njalo. Ngithi it is our duty and joy kwenda lenkonzo leyendaba. Bangole ngingakadali phansi kunetinto leti ngitsindako emoyeni wami. Uma ngifunda iGospel of Matthew lapha na chapter 16. Now uqala nje ngiyabona ko verse 13 kwehle nalo impela. Kufika Jesu la khona asuka nebafundi bakhe. Usuka kulendzawo lebebekade bakuyo ayibona ukuthi ungathi kunenkinga. Bafundi bami safuna ngiba-attende individually. Uhamba nabo ke Jesu uyowela lwandle. Nakafika le baseselapha elwandle. Uthi Jesu qaphelani imbiliso yebaFarisi nebaSadusi. Bacabanga singwa. Uyabona Jesu ukuthi kunenkinga lekhona still. Ngoba lana indzaba yesifundiso. Salesitukulwane lathi siyatentisa futhi sibi futhi siyaphinga. Uthi ke Jesu qaphelani lembiliso yalabo bantu labo. And lega notice Jesu nakakhuluma nabafundi bakhe. Wanotice ukuthi ugcwele ignorance. Kungathi ungembulelele. Ugcwele kungakholwa. Ugcwele ukukhohlwa abafundi bakhe. Wase uyabathatha ke uyakuyobafundisa. Nami bazalwane lolo kunyaka ngibela ngiloko kwekuthi kulesinye isikhathi uke ucabanga kwekuthi ugcwele unayo levo. Kodwa mase uhlele inyaweni letinye tingcebo kaNkulunkulu. Uthi uyalalela uyeva lokuthi I still need more of it. Kungakho ke ngilapha bazalwane ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Amen. Amen. Malaba
Makabongwe, 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 verse 1 to 3. Siyabonga kakhulu enkosini lesigcinile. Isaiah 61 verse 1 to 3. Tindzaba letimnandzi tekusindziswa. Moya wenkhosi simakadze ukimi. Ngoba simakadze ungigqokile kutsi ngishumayele tindzaba letimnandzi kulabampofu. Kulabampofu bathole tindzaba letimnandzi. Yeah. Atsafika umnikati wenkonzo uMateyu 5 afundisa babusisiwe labampofu ngoba tawubanjani. Blessed are the poor in spirit ngoba tawubanjani. Hawu, liyafundwa iBhayibheli lakhaya. Blessed, not the poor, but poor in spirit, because they shall be blessed. Yeah. Hallelujah. Amen. Moya wenkosi usethi kwami kusho Isaiah iProphet uyaprofeta. Ungigqokile. Hallelujah. Amen. Uma kunemuntu owambulela ngenkonzo yaJesu yonke umprofeti Isaiah. Yes. Mudze kakhulu umprofeti kodwa uyafuna udle uthole kahle imessiahship yaJesu kuye. Yeah. Moya wenkosi ungigqokile usethi kwami kodwa njani beqala kulabampofu balambele uNkulunkulu badzinga indzaba letimnandzi. Kwesibili Ungithumile kutsi ngitobopha labo labanetinhlitiyo letidzabukile. bese ke kulabantu inhlitiyo tidzabukile ngibopha. Yebo. Ungithume kutawumemedela kukhululwa kulabathunjiwe. Kulabathunjiwe nekhululeko. Nekukhululwa kulababoshiwe. Kulababoshiwe nekhululeko. Ungithume kutsi ngitawumemedela umnyaka wemusa wasimakadze. Unyaka wemusa wabani na? Asimanga. Number 5. Number 6. Nelilanga lekuphinzisela kwaNkulunkulu wethu. Uyathi ke Jesu uma kufika la ilanga lephindisela akazange akayithinze uma sakhuluma ngayo kuloko. Sengiyanidika. Lilanga lephindisela Jesu akalifakanga ngale kuLuke chapter 4 ngoba uthi Luke kusho Jesu uma alapha isinagoge uthi ke umoya wenkosi ugqokile ufunda noIsaiah ngoba Jesu wathi thola ukuthi ukuphi embhalo. Uthi ke namhlanje lo mbhalo ugcwalise kodwa akasho ukuthi uNkulunkulu utona njani uyophindisela ngoba Jesu uthi angemusa. Siyayiva lenza. Beka ngeke bese yathi nelilanga lekuphinzi. Okay, qhubeka. Nelokuthuthuta bonke labalilabo. Labalilabo bendiweni nabazalwane. Bayathuthudwa. Yebo. Labakhala esiyoni babonelelwe. Banikwa umqhele webuhle esikhundleni semlotha. Bakhale balile Siyoni bese bayabonelelwa ususa umqhele lonjani nomadima wemlotha bafaka yini na? Umqhele wenkazimulo. Yes.
banikwe amafutha enjabulo esikhundleni kube sesililo, nemafutha enjabulo esikhundleni sesililo, banikwe ingubo yemvumiso esikhundleni semoya nozabukile, umoya udzabuke banikwe ingoma yendumiso. Amen. Athi uhlabelele uma iphakama indumiso. Hallelujah. Inkazimulo yehlela kithi. Yeah. bayawumitwa ngekuthi dihlahla tekulunga letihlanyelwe nguSimakadze kuze kubonakaliswe inkatimulo yakhe. Uma ufunda kahle lo Isaiah 61 na Luke chapter 4, ukhanza 10 wetindlu letentiwa nguJesu ngamoya wakhe. Ngiyethi i-10-fold ministry ya Jesu live lapho philile Nkosi yami ngegama Jesu Kristu. Amen. Amen. I-10-fold ministry yabani ya Jesu. Hallelujah. Amen. But ifuna sibambe nawo singakaphumi. Uthi ngito udududa labalilako. Mawufunda John 14:26 uthi Jesu ngitaniqelela moya ngcwele longumdududu. I will ask the comforter. Niyathi bazalwane inkonzo yamoya ngcwele njengemdududu asikayifundisi kangaka. Bafundisi. Yeah. Kani inkonzo yemandla ngoba uma sidududeka sithole amandla lamasha enkosini. Kude longandluli ehlalele empilo. Kude longandluli esimene sithi lithemba likho. Kude longandluli esimene sithi kuphelile ngawo. Aqhamuke emdududi. Lekuthiwa lo mdududi utaba nathi kuze kube phakathi. Uyathi sika embrace noma sikayibukeli kahle inkonzo yabo engcwele angumdududi. Amen. Nali bandla lasendulo lencwadi yezenzo. Lisemvuselelweni wehlile moya ngcwele Lord to Jesus. Hallelujah. Nekuhlusha kwalo futhi kuyenteka ngaleso sikhathi. Kude isikhathi lapho ibandla lake lahlushwa khona eBhayibhelini njalo ngaphandle kwaseGibhithe. Kuhlushwa kwabo ngekuthi umoya ongcwele ufikile ngoba akusho ukuthi noma umoya ongcwele afikile sihamba naye sihamba sikuye kude timo lento ukuphambana nathi. Lithi ke livi ngitamthumela umdududi. Ngempela usemhlabeni umdududi kunasikhathi nasi lesikuso la khona indududo khona incipho. Moya ngcwele kuphela lotasisita kodwa nakhona simembule angumdududi. Amen. Lalela. Mawufunza izenzo 9:31 somfundzeke. Sibone libandla liyahlushwa eJerusalem basakaka siyakhumbula noma bambisa Jesu. Kodwa kukhona lokwenteka ebandleni. Ngekuthi Saul ashaye ngempala eDamascus. Glory to Jesus. Amen. Kukhona lelikamelo libandla lelangena kulo awufunze ke lo chapter 9 verse 31. Ngakho-ke libandla kulo lonke laseJudiya naseGalile naseSamariya laba nesikhathi sekuthula lakhula ngebunyeni ngekusindwa ngumoya longcwele liphila impilo yekwesaba inkosi. Amen. Awufunze ngesingisi. King James preferably. Ngiyayithanda King James ngoba ufuna ukuba inkosi bofunde King James. Bible emakhosi 9:31. Then had the churches rest throughout all Judea. Bazalwane, the church had rest throughout Judea And Galilee and Samaria, and were edified. Laba njani ibandla? Number 85. Sibitele bazalwane ku edify libandla.
uthe phela Jesu ethi kwaleli dwala ndawo lakhe libandla labantu lami uma ke lendlu lesikhathini esinjengalesi lesasenteka kuhlushwa kwalo Jesu wathi bambela Sawula eDamaseko endiyathi umbambelani Jesu Paula lo Sawula noma Sawula lo bese ubangipawula umbambelani Sawula kunendoda eDamaseko kuthiwa Ananias imfihle Ananias haleluya amen kuthiwa kwakuyindoda lelungile leqotho kodwa Ananias sekaphethe kwelemimoya yakuphi na he was a priest in the spirit realm of Damascus kude bengamendlula bani Ananias ingakho ke uma eDamascus uphonka kunendoda lemesikhaleni continuous eDamascus ngihlala ngashaya kuyini na ngoba soya ku territory lenjani leyingodi welemimoya uma sithatha indzawo yethu njengebandla lasezulwini sithatha indzawo yethu kwelemimoya kunetinto lesatiphatha kuthiwe nani izibiti phela ingako Saul walethwa kubani kule ndoda oh glory to Jesus Hallelujah. amen wahohloka ohlo watshelwa Ananias lo muntu lona sitsha sami lesikhethiwe kuthi kanjani ahambise ligama lami futhi ngisetamtshela ukuthi ngomela ihluphekele kodwa Ananias ngoba aconnecte kwelemimoya lalela nje bazalwane akamtshelanga Paul ukuthi Saul ukuthi hey uthe uNkulunkulu ukuthi yothi usetake mbulela lethi into ngomela ihluphekele ngegama lami ngebamdzala wayigodla leyo wathi wena usitsha saNkulunkulu sekahambisa igama phakathi kwamaJuda nebeTibe nemakhosi wajabula wathi Saul ngaze ngayithola iministry lenkulu letangela njani letangiphakamisa kalitamhlisa ise phasi uthe Jesu ndakhomba into kwena uhluphekele ngenxa yegama lami amen njalo ngohlupha ibandla lami namfana lami i-payback time alihlushwa libandla laNkulunkulu uma uzala ibandla uthi inhlaveni isolapha utawuthi masadimanda ukuthi pay back uyakhumbula khala athi Nkosi yami ngebukhulu betambulo Jesu bekadembula kuSaul losangiphola kuthi lobhala incwadi yeTestament lelisha njengabantu kodwa khona lapho kuneva lavumela Sathane uNkulunkulu uthi limhlaba uthi ngenxa yobukhulu betambulo glory to Jesus ngaphiwa liva ngakhala kathathu enkosini wathi Jesu umusa wami ukwente njani mfana wami ngalesikhathi ukuthakathaka ngesikhathi njani lithi ke lapha libandla laba edified langena ku-comfort glory to Jesus Amen. lashaya moya lathi waze waboshwa bani Saul. kuba kwangithi bese ngesithi kunenjongo kaNkulunkulu kusala tathi waze waboshwa lo mthakathi uNkulunkulu wethu utasilethela abathakathi betindzawo kulamalanga baboshwe nguye uyathi futhi ukuthi wani kwathi wakuSaul hamba estradini lethiwa straight sinake lezo stradi kuthiwa yini straight uyabona uNkulunkulu inthando yakhe kukhona phela khona istradini lethiwa straight ubathi ufuna kubheka lalela kusho Jesu kuphela ukuthi aPetro uyangithanda unalaba na uyavuma uyangithanda unalaba na uyabona ngathi akavumi kahle umtshele amagama ke estrade to straight uthi usemusha ogqokwela uthanda khona kodwa somdala utawulula sandle wela ungasathazi khona yabona strade to straight
Thina siyajabula thithi ngakota uNkulunkulu. Yabona, siyajuliswa into yinye sishumayela live noma kumakhada noma kusimakhada noma kusebusika noma kusehlobo sishumayela live ngoba siyathi uNkulunkulu uyakwazi kufaka nestrategy to straight. Akusiminyaka mingaki lapho lesingatobe sithi bazalwane Nkosi yami siyabonga endlini igoleka ingelosi kuthi awugoleka ingelosi ethi bantu sekuthiwa noma uyakhala uthi une-cancer ufuna ukuthi inqenge uye endlini yaNkulunkulu ngoba songela istrategy to straight. Amen. Amen. Ngoba sekude lapho ungaya khona odokotela bathenele sikuside soyakuphi soyongena ebandleni. Lalela ke bazalwane sinamoya ongcwele lo ngicomforter. Ibandla funda ngalesingisi lo 931. And walking in fear of the Lord and in comfort of the Holy Ghost. Bazalwane lenganjalo ibandla kweqala le-edifywa lakhiwa leli bandla. Glory to Jesus. Amen. Funza kudaka lathi suku nati fake khathi aze athi nangu Jude 1:20 sitakhe glory to Jesus. Uthi building ourselves up in the most holy place. 1:20. Kude koJema chapter 2. Yeah. 20. Kodwa nine bazalwane bami yakhanani ekukholweni lokugcwele nikhuleke ngamoya longcwele. Amen. Uyabona lesiswali lithi yakhanani lesingisi lithi takhe awufundi. But you, dear friends, must build each other up in your most holy Nalela kuba faith and all the virtues. building up. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy Bazalwane, building up yourself on the most holy ground, praying in the spirit. Hallelujah. Amen. Listen, David, uma bafuna ukumkhanza ngematshe banjani na? Baba madodo makishisho kunangishiso izigla. Lithi iBhayibheli wathi khuthata yena enkosini. He encouraged himself. Kwakude beke manga David ngaleso sikhathi zife nabafathi bakhe basele nebantwana. Asifundzeni ukuthi akhathine kuphi na. Ingakho sithi bazalwane dlalini live ngoba le live lodlala namhlanje la takusita kusasa sekude nemfundiso ngomeqeleni kwabo. Thandaza khona uNkulunkulu atokukhumbuta nelisuku sengasathakazeki sewudakha wena. Glory to Jesus. Amen. Ndothi leli bandla abazalwane noma siyahlusha noma siyadelelwa sikhathi sekuthi sisindwe. Ngoba thina iBhayibheli bangena ekwakhiweni base banjani bayadududa afunda lesingisi futhi make mahlanga. But ye, beloved, No 9:31 is ngikhiphe emoyeni bazalwane. Zenzo 9:31. And so it was that the church throughout Judea, Galilee, and Samaria had a time of peace. Lalela, ngoba when the church is edified, that becomes a time of peace. I know the master. And Through the help of the Holy Spirit, it was strengthened and grew in numbers. lalela ke bazalwane. Uma sikhuluma ngaHoly Spirit ayicomforter. Cela silale na. Kweqala strengthener. Ingakho Jesu athi nganithumela i-comforter. Lotawuqala nani uzobe pha John 14:26. Ngoba yena iministry yakhe as the comforter he strengthens. Ekufundeni incwadi engcwele ngidiscover ukuthi ungqono ungumzalwane une strength than power.
Acts 1:8 wathi Jesu nitawreceive ipower lapho umuntu lasafike khona nengibona asesikhuluma ngepower usejele Paul eRome uma sejele Paul eRoma lejele lakulo liphasi le emgodini glory to Jesus Amen. la ejele kunembotshana lencane lethakhanya kwendalo otherwise kumnyama kusekwishi lalela akasadzingi power lapho Paul so udzinga strength ingabe bana manje nga Onesiphorus lathi Paula Onesiphorus wangifuna eRoma wazowangithola wangirefresha uNkulunkulu akabusise Onesiphorus lendlu yakhe utelani Paula Onesiphorus ake ngitomtshela ukuthi you are the most anointed man of God, the man of the hour for this hour. Utothi be strong, Paula. Gijima ligozo lakho noma usejele noma kunembotshana lencane lobona ngayo noma bakuphatha njani. Ataza amstrengthenishe athi ke Paula, I have fought a good fight of faith. Uyathi isikhathi usengakini umzalwane bancane ema-strengtheners. Catherine Kuhlman incekathi yaNkulunkulu yayithanazela abantu ithola inkazimulo yaNkulunkulu bathi lo bekathanazela abantu nabo cancer nyalo segula yena Niyangivana libusisiwe libandla babusisiwe bazalwane badika ukuthi uma umzalwane safuze lesikhathi sani na sekuba strengthened ngoba saweki bekade power itolo glory to Jesus kodwa lokuthasifika ekhaya akusiyo ipower hallelujah Amen. lokuthasifika ekhaya strength Amen. athi Nehemiah 8:10 injabulo yaNkulunkulu ngemandla ami the joy of the Lord so libandla uma kuthiwa lena njani na langena ku comfort of the Holy Spirit laba more stronger lale emandla ayasiphelela nothando lusiphelele hallelujah Amen. kubike kuphila kwethu ngalesinye isikhathi kodwa uma yingako uma une strength afuthi Isaiah 26:4 Isaiah 26 verse Holy 4. Spirit is the strengthener uma sifika le office lakhe le comfort Yethembelani kusimakaze kuze kube phakade. Ngoba simakaze lolithwala laphakade. funza lesingisi Trust ye in the Lord trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. what is in the Lord Jehovah bazalwane everlasting power no Strength. everlasting Strength. Lasho uzabalaza khona impilo iphikisana nawe ithi konke kuphelile ngawe avele am-everlasting kuwe haleluya Amen. ugule esibhedlela noma uboshiwe ohlusha abantwana lithemba liphele avele am-everlasting strength Amen. athi ngemandla akho lale kunenzaba lekhulunywa koyabani yale ndodza lengu so inkosi yeqala kaIsrael unendlu langayinaka ngaso uthi uNkulunkulu ngikwete captain wempi yaIsrael wendiwe ngingaba na captain lalela uma angalaleli Saul uthi Samuel wena Saul ngalesinto sekubeka nyatitha la ngayibulala inkosi Agagi wena unenjani umukwe strength not the power ingakoba inkosi 38 yeminyaka kodwa angena strength bekaphiwe igrace ukuthi athembe ku strength of Israel. Who is the strength of Israel? Everlasting. Funza felelo 26:4. Trust ye in the Lord forever, Trust ye in the Lord. for in the Lord Jehovah is everlasting strength. What do we get from Jehovah? Everlasting.
Uyakhumbula Jesu akhuluma naPeter. Athi Sathane ufunile ukuhlunga njengakolweni. Kodwa nguthandazele ukuthi ube nepower. Washo njalo. Yabona. Uthi nguthandazele ukuthi kunjani na? Ukukhola kwakho kungehluleki mfana wami Petro. Now masokuyile kimi. Strengthen your brethren. Akasho ukuthi tell them to have power. Uthi strengthen them. Hallelujah. Amen. Kunemandla uma libandla lithe comforter ngoba kokuqala lithola ini na? Strength. Abathembele enkosini bayangezelwa amandla. Bayakhuphuka njengokhozi, bagijime bangakhathali. Nothi mntaka baba asiqeleni strength enkosini unathi sukuqi. Lalela. Abraham ufunda chapter 4 verse 19 wabani wabaseRome. Alisho ukuthi Abraham was strong. Lithi Abraham was strengthened. Singisi bazalwane, akusiyo ukuthi umfundisi ukuthi amagama lamakhulu. He was strengthened. Kusho ukuthi ukhona bekakhala khona ukuthi emandla ayangiphelela Nkosi. Leli themba liyaphela akuna Isaac atawuna ngilapha ingakho kwaqhama boIshmael nabo bani. But he was strengthened in faith. Asimi ngemandla ethu njengekuthola kaNkulunkulu sime ngaJanuary glory to Jesus kuze kushaye bobani na ngoDecember asimi ngemandla ethu ingakho siyathi khalela enkosini kuhle kwelibandla lasendulo lebathini na sitawuqinisela emthandazweni nasezwini siqiniselani na sitoba strengthened. Yeah. Uthi ungaba strengthened so strengthenisha libandla. Amen. Lale uthi lomunye umfundisi umhlobo wami Nkosiyami uthi thina bafundisi we are heard so that you may hear. Never kulo sifithi telwani na we are heard so that you may hear. Ngingaba nabhozo abe buhlungu ukhamba lomuntu athi phethe sihlakala ufuna umtshele ukuthi yewe wena uphethe yini sihlakala ukhona umphilisi umnika iphilisi wena utafuna ukuthatha khuluma naye umnika ama scriptures bozo wakho afuthe ngoba wa head to him. Ingawo kumqoka kakhulu kuthandazela ebazalwane uma sithandazela abafundisi lethi kaNkulunkulu lalela lithi iBhayibheli Moses wasuka eThabeni yathola inkazimulo kaNkulunkulu lenkazimulo kwathiwa sicela ukuthi bofake indaba makhuluma nathi yini na lenkazimulo ayisiki ukuthi enjoy kuye kuphela leli bandla lonke kaIsrayeli basehlane bayibona inkazimulo. Kunetinto sithi kaNkulunkulu besinifunele emadlelo lanhlanje asenike kusele nayinceke kaNkulunkulu eAmerica spiritual advisor ya Trump Dr. Mark Benz uthi kubaba kaNgibiti kulelinye libandla bangibuka bengiyale ebandleni labo ngabe kumindodza spiritual advisor sa Trump la ePulpit. Nyayivalenda. Yini imfihlo? Yini akhethe ukuthi ufuna ukutala abandleni? Inove umntaka baba, inetwork. Ngoba ngesingisi bathi your network is your net worth. Uma una network lalela ninema cellphone la ndinonke. Nivulele ama network labanye Swazi Mobile, labanye MTN nemvana. Siva ngawo ukuthi kwentekani. Ustatus sakho siyeva nje sekwenteke na wini
udlisa nge-network. So the more you network, and nginganihlebela imfihlo yokuthi indoda kaNkulunkulu ufika njani enhlitshweni yayo. Kakhulu mawubona ukuthi indoda lephethe izimpiko sasalama. Kulula nje. Ngelesihlanu ushayela lona nakade ukuthi ulinqusa. Ngithi hey, yesibani banyana. Uyathi manje amadoda kaNkulunkulu lelamanye elive. Phela kubuhlungu kuba sehotela bafake ehotela ngoba banike ama fruits. Nemanti nange mabhodlela bakunika langala. Kodwa bakunika isigubhu sonke lokuyi 5 liter. Ngicela ukubikisela amadoda kaNkulunkulu emali. Ngibabikisele nema fruits navana. Ngibabikisele nema juice kanye nokudla inhlitiyo. Hallelujah. Uzofuna ukutshalileyo. Amen. Indoda kaNkulunkulu wayilethela indoda ethinte lokhansi isidingo sayo. Glory to Jesus. Abakaze baqale manje, abakaze bathi ngiyofuna lenhlitiyo. Ngicela kaNkulunkulu injani Nkosi yami, siyanemukela athi ngiyabathi ngaphambili. Siyanemukela kangwane kodwa ke nange manje. Nange amafruit dabane hlafune futhi lokhu unika kangwane utawukhathi nizilile. Ngeke likhona ukudla lekudla phela lokhuluma nesive udamana uhlafune nje. Bathi sicela kushutha nawe ngathi glory. Amen. Hallelujah. Amen. Mntathini bazalwane, uma libanda lihamba namangcolo lomdududi. Kunetindlela bathi khulumela incwadi kaNkulunkulu, basethela kulo umhlangano longekho la kangwane. Bathi sasithola speaker sethu naso. And ukamamisa nje ne-economy. Nami sengithi uJesu wami. Uyaphila. Uyawesaba. Ngithi libantu balingena kuphi na? Ku-season of comfort because comfort awufiki. One, wena njani na? Uyakhona comforter wena njani? Then bandla langenaphi u-comfort of the Holy Spirit. Sithi wena njani? Uyali-edify, uyalakha. Kwesibili sathi wena njani comforter? Strengthening. Uyali-strengthenisha. Munye nomvile. Vele ngathi yesitaba wabo edlamini. This is mazalo. Ibandla laNkulunkulu is strong because they draw amandla ku-comforter. When they say the Holy Spirit is the comforter, some of us never say preacher katseni. La khona inyama khona seyikulilela. Akekho uNkulunkulu noma akhona akathandi uNkulunkulu noma akhona akanakekeli uNkulunkulu. Buka bobani avele comforter athi uyakhumbula lokhethe bowuludla. Uyakhumbula atshela bani, atshela Abraham athi comforter Abraham, wena Abraham khumbula ukuthi ngakhiphe eMesopotamia. Uyafuna comforter sikhumbude. Ukhumbuta Davide, uthi tawukhumbula Davide, uthi ngabe ukhipha njani ekweni ekhaya kini ungesilutho nabantu kumele usuwetimvu. So ungakhiphi la ngondweni ukuthi you are from nothing and has made you something. Ngesikhathi bazalwane uNkulunkulu kumele sikhumbude ukuthi ubuye emajukujukwini, ubuye eBhareni, ubuye emgwaqweni wamahala, ubuye emgwaqweni wabuphi ungwane. Niyangizwa kahle? Bonke emgwaqweni ungwane. Ningivile kahle. Angivele ungwane. Akukhumbude la uya khona egodini obuya kuwo. Akukhumbude bani lendoda lebathi bani Mephibosheth. Athi khumbula Mephibosheth usikhwala kwesibili futhi uhlele etafuleni lenkosi hayi ngokuqualifya kodwa bonke lo musa. Lesikhathi samanje laNkulunkulu sikholwe kusendele umusa. Yeah man. Sidine ngihlabela ngihlele ibhethe yomusa mka. Bona nani
udlala ngalo Musa mina ngithi uNkulunkulu ufuna sikhumbude into tasemuva siyasisita ukuthi sivuke. Ngiyibene nesithombe angizange kubone eBhayibhelini kuthi Paul abekathi bafuna kuyekela kukhale labantu bekababulala ngemva bathi hey sabulawa nguwe sabula athi bafuna kuyekela eBhayibhelini kuvuke emaphimba labantu bekababulala. Ngeke ngithi ke uNkulunkulu akakukhumbude la ubuya khona kodwa kuyakusita ukona uhlala unqonqekile njalo. Ngoba sesikhathi sibususu la uNkulunkulu uyahlupha isena uthi sinjani na bese siyakhibika. Moya ngcwele uyini nalo ngcomforta wekuqala wendani uyasakha wesibili wenda njani wesithathu uyasisida uba yihelper. Uthi Jesu moya ngcwele lo yihelper. Ndawucela baba nithumelele helper. Bazali siyasida. Ninceke kaNkulunkulu siyahamba enkosini. Wathi moyivusela uthi mfundisi umlisi ninjani. Athi uNkulunkulu uyasida mfana. Kude ingqwa imali. Bathi sesikhathi uNkulunkulu utakuvula emehlo. Athi uyathi ukuthi le moto eqhoma ngayo ingeke ifike kuphansi kumalagwana. Uthole ivuselo la motweni. Athi ngeke ifike ngoba ngiyabona ukuthi sengibani na. Listen, wathi uNkulunkulu kube abone ukuthi Nkosi yami Isaac sothi senhlitiyo yaAbraham. Ngoba siyathatheka lo. Ugqwaliseka kwesiprophet othi utaphuma abana Isaac la kuwo. Sagqwaliseka. Hey abathe uNkulunkulu Abraham ukuba umngani wami. Athi uJesu udlalisa abantu. Isaac. Wathi ngicela uthathe lo Isaac. Yena yedwa uyobetha yini? uNkulunkulu unemono. Uma sabona inhlitiyo yemzalwane kuthi senjani na? Seyinafaka Isaac. Bo Isaac bethu ikhundla, bo Isaac bethu imali, bo Isaac bethu ngamabhizinisi, bo Isaac bethu bonhlala kahle noma ngangiphi ihlobo. Lalela. Uma kukhambela kahle uthanda sasingana. Ijani. Father, I thank you in the name of Jesus. Glory to God. Kodwa uNkulunkulu afuna ukuthi uzobe ungakhulumi nesingisi uthi babe. Sengubuke emehlweni ngitsendlo. Lalela, ayisikhatha sithobisa sisa phansi, ayisikhatha sikhuphula. Uthi lokangwana unceda uNkulunkulu, ithe ukuthi imvuselelo lenemandla kangwana. Kodwa nekuthotshiswa kutaba khona la. Khona kube inyama letibonga ngekukholeni kaNkulunkulu. Praise God. Uyabona uNkulunkulu masakuvoqa noma ngaqhamuka ke uNkulunkulu levuka ethuneni lithi ngithunywe njengomprofeti la noma ngavela Gabriel yakubona abazalwane. Wavelela phela abantu Zakaraya ngoba uNkulunkulu utama uvela noma ngaso sonke isikhathi uvela lapho khona ithemba seliphelile. Wavelela Zakaraya angasathandazeki. Indzaba yomntwana bengasesiyinzana. Bengaseyikho agenda yakhe. Wathi uNkulunkulu ngathumela Gabriel. Wathi Zakaraya kungenteka kanjani ngoba sesibazana. Wathi uNkulunkulu ngibuka inhliziyo yakho Zakaraya ngayibona ukuthi njani. Seyiqedze December nguvala umlomo. Wathi lidla uNkulunkulu yaqwaliseka noma sibambisana naye noma sibambisana. Uthi prove lapho uthi ngibani. And itest lenkulu yeprofesi yabazalwane akusiyo lamagama laphumako uthi kwenteke lo lokushiya ngomprofeti. Esinye isikhathi uthi bude yeNkulunkulu uthe wena umbani na ungu-edifier wami. Kwesibili uthe umbani na. Kwesithathu unguhelper. Ubale iminyaka. Uthi sekuna 10 years nendlela. Athi uNkulunkulu mawusona 10 years kukhona abahambe 30. Usengqono ufana kusona ngapi? Akhombe nelivesi athambe ufunda ngaHana mingakhi iminyaka Hana ayinyuka.
Kodwa njalo hana onanja. Nothi ke bazalwane, moya ongcwele lo comforter. 1 edify. 2 3 help. Asigcine ngana 2 Corinthians chapter 1 verse 2. Ngiyade magama lesiyoniso masiyodudula. Kodwa kuthi sihlale nako nje. Lesiyothandaza. Uthi Paula funzelele. Makabonge uNkulunkulu wendududo yonke. Funza. Umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu lokubabe wethu. Nekuthula lokuvela kuNkulunkulu babe wethu. Nasenkosini Jesu Kristu akube nani. Verse 2 Lord. Yes. 3 uthi. Akabonge uNkulunkulu. Uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Lo uNkulunkulu athi ngikhuluma ngaye Paula uthi nguyise wenkosi Jesu Kristu. Akabongelele uNkulunkulu ongiyise wenkosi Jesu Kristu. Lo uyise wemusa. Bazalwane, umusa utholakala kuye nguyise wawo. Umfana wale ekhaya uma ungamtshela ukuthi awusiba kwakhe akusiba kwakho la ngathi ula wena la. Noma ngilele babe wami noma ngiyavuka noma unemali babe wami noma uhambe edolobheni babe wami. This is my dad. Uthi ke Paula, uNkulunkulu ngubabe wemusa. Yeah. Yebo akabonge uNkulunkulu lokumthombo wayo yonke imvuvudo. Yebazalwane. Moya ongcwele. This greeting Parakletos. Hallelujah. Uthunyelwe emhlabeni kodwa sikayilandzeli lemthombo wakhe ukuba yini uNkulunkulu wendududo yonke. Makabonge uNkulunkulu lo ngumthombo wakhe. Ndothi ke ufike landlini uvitsitiwe, ufike landlini ithemba liphelile, emandla aphelile, lo muba kuhlebela athi kuphelile ngawe, angeke afike December usekhona. Glory to Jesus. Afakele uvalo, athi uyabona nje khambe bani. Kodwa nje kule ngiyatiko ihanjele ngumkani. Hayi la kanko. Athi liphimbo lesithathu. Emini yes. Angihamba wedwala lapho. Bathi suka Sathane. Athi ngithi hlabela phela lemini yes. Yonke ithombe takhele lapha qabanga abantwana sefuna abatholela. Maye ngiyajabula ngikhuluma ingilosi. Maye ngiyajabula ngikhuluma kulo. Engilosi. Ebusuku uhlabele uthi phakathi kwezidlubeko kukhona meva hlabayo into inye engiduduzayo ucabanga athi awuphinde kahle apho uqalele phansi phakathi kwezidlubeko kukhona meva hlabayo hlala ngekibu umuntu uyothanda sitting room uthanda kuphela emagama ube nengoma nje uyaqabanga qabanga Ngimangele nje bazalwane ukuthi
watembula njani uNkulunkulu kuJoshua umathi Moses inceku yami ifile. Hallelujah. Thatha indlela lithi mfundele enye comment ngoba ufuna uhlanganise. Ithi uNkulunkulu watembula kuJoshua nge-divine revelation. Amen. Angiphi. Watembula njani? Watembula ku-inner man. Wabani? Yabona inner man ustrong kangakanani? Lalela. Jesu wafika kubaFarisi. Akakhethanga Jesu. Bonke wabatshela ukuthi kunjani ngimi lo Messiah. Glory to God. Amen. Kodwa wabona Nikodima uthi angiyenye. Uma ngihamba nalabantu abaliphethe sinagogo nabo. Akuyendi buti. Ngimtshele futhi ukuthi siye sidiscussa lapha yeJesu. Uthi phela Nikodima thina siyade uthi ungitishela lokho yaNkulunkulu. Ngoba into endawo kuyafakazela. Uthi ke Jesu asesithengele ebona gate. Unless you are born again, you can't see the kingdom. Uthi ngimthanda kangaka. Now, when it's a no, unless you are born of the Spirit and now. I want to believe. Why experience I repair? Nikodima. Kodwa wayenye ebusuku. Ngoba uma uNkulunkulu avuse ebusuku bazalwane, sikhasa kusemnyenye ubebuyele. Amen. Kunethilo uNkulunkulu asitshele toilet inkulu zangathi ibhali. Moya wakati bambe ngabe uyavuka uyabhala. Glory to Jesus. After all vele bathi umuntu umalele 4 hours ingqondo sesuke seyiphumulile nomtimba uphumulile. Lothi sidale bo 8 hours because siyavileyina basabantu. Singemavile. Ndothile mina. Unless Jesu embuleke kuwe. Uyabona nabantu abathengisa tino laba ka-marketing. Uma ufika Old Mutual, athi Old Mutual ngifuna ukuqasha. Chaza ukuthi ipolicy ya Old Mutual ihluka kangakanani kaSanlam. Ihluka kangakanani kaSRIC. Ngalesikhathi uyichaza ukuthi uyabona nje sinema-policy, ngiqumbe ama-policy company. Kodwa le yami yehluke 9. Angikhombe. Standard Bank bebaqala ukuthi ngijikile ngemali. Bathuma lomunye manager bathi cela ukuthumela ngoba uyamandi lobabe ngathi nanayo investment. Uyathi ngicela ukubona, okay ngibona. Uthi ke siyaqela Nkosi yami la ubhanga khona usalushiya iPtwitter lakithi. Sitamnika nawo. No, anginankingi. Kodwa diconnect yami dithi. Wahamba manager sola la kubo. Athi akupole toilet ngakubeka la. Ngathi ngithatha ne-diconnect na. Ngathi no setawuqabanga. Ngoba abantu bakuthanda la unone ngakhona. Praise God. Moyo ngcwele njenge-comforter bese ungene ka-comforter. Athi buka bebakutrigger. Ngoba ngamtshela athi I'm green. Green is Nedbank. Ubuke emuva uthi Nedbank ngiwete kuphi, angisitha kuphi Nkosi yami la ngiqhwila khona. Apha amandla sephele. So ludondolo lwabo. Angisathi Nedbank ebasathane lengakaze nibo nesina ngisho ukuthi ngisathane. Bathi ungcono nasathane lo mati unalo ngamali. Bantu bakuthanda la umnanzi ngakhona. Kodwa mase kunjani? Bathi kuhleka lomdzala kangwane wathi eSwatini uma ulusito bakuphatha kahle emva kwalokho basebona ukuthi njani babambe emkhaya bathi uthi ukhala ngala bathi bazalwane qinisani liqine enkosini ukhona usemhlabeni asihlabeleni ngempela usemhlabeni